Sana khobore sana ko segundaram. First film production nawa Santali film Jahar Ayu Part 2. Jahar Ayu Part 1 do nit habite 2.2 million kon chitan hol ko nyel ka. Jahar Ayu Part 2 ria shooting place re setter kate sanam artist shooting place re unku artist saw mara hui kana on hadalabun katik bun anjom lagi. Nitole shooting ek kana Jahar Ayu Part 2 onare in minenya onare negative role menak tiya ma tu nyel tu bunte ar comment Artihin ale Part 2 ri ale shooting ya Jahar Ayu role ka Ar no film ren director editor kana Gongke Binod Maran. No film do 10/8/2020 silok kon Talas Film Production YouTube channel bun nyel nyama. No film adi lagon gi ape ko talate short set kate lagu ya. Ar no film re ei villain re nyole kana. No film re mite scene mina jahar in adha hor ar adha bingin mina kana. Santali blockbuster film Million se gई. No film do nyel nyama 25/7/2020 silok kon Raghu Dada YouTube channel re. No film do nyel nyama Santali superstar Raghunath Tudu, Soni Murmu, Gangarani Thapa arho adi napai actor actress no film ᱱᱩᱠᱤᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱟᱹᱲ ᱥᱟᱦᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱷᱮᱠᱴᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱷᱩᱣᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱜᱮ ᱡᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱯᱮᱭᱟ मेताम कनिन तिहिन खन इरेन दुलड़िया साव एकदम आलम रोमांटिक और एक्शन ते गबन kan no Santali film do. Lebih lima no film do nyel nyama 25/7/2020 silok kon Raghu Dada YouTube channel re. Jil dom agu kak se bangge. ᱦᱮᱸ 1 ᱠᱤᱞᱳ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱡᱤᱞᱤᱧ Santhal Pargana film production rea nawa Santali short film Tala Tandi. No film do nyel nyama 25/7/2020 silok kon Santhal Pargana film production YouTube channel re. पूरा कलम बदल उतरना बदल गए ओना आम हंडी जो हम मनाल दिया होय ओना बगी कते यार इन दो इने कामी रही लगे ओना तो अच्छा 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 Nungka ki disum re khobor Santali te nyel legite alia YouTube channel Sanna Khobor like comment subscribe dun pe main khan sam ko ge johar.